Wat hapdeng ka jing persyang jong sorkar ban bahaya ka rukam sam rashon ban hadu kini kisngi ka jing duna kilo ukhaw rashon kadang yai beteng bat ka bakta ya upat ba nong bam rashon kumju ekinong de rashon kani ka jing duna kilo ukhaw lalap haksh nong mensngan hakaba hadien bathawi ki berni khaw basan pho kilo lalap ba kiduna hadu nreu hadu pra kilo Halor kani ka jingduna kilo na kaliang ka Jaintia Students Union ringkat bat kinong elam shnong ka mensngan kila ujor sha Deputy Commissioner West Jaintia Hills District Abhinav Kumar Singh ban kentu ya u ban shimkya ban tokit halor kani ka jingduna kilo bat ban pentikna ban penpoi ya u khaw rashon babyang kilo sha baro kidukan di rashon ban mentoy kinong bam rashon kaliang yang JSU senbei le chemio Deputy Commissioner yang West Jaintia Hills District aging ito wa ukurchon. Bundli gichnong dawan ujor gisi JSU aging ito wa duna kilo ukurchon. Lada pai hadu ke proof ko chemi ito api ukule ito m kilo go yo gido chi sopau r m gile pau kende m gisopau. Kani man go open man i go persiasi hadu kate wow lai chemu Deputy Commissioner aging ito wow kamon open bai aging ito gani gijing bakla. Kani man gale gawi ne gabenta ko wada slam bha ujor pe ba tang ma kani kan man ga jing ujor ko man ko wada bondli gi chnong dan liang yong i de klam chi wo Deputy Commissioner de ipor le kam khat san li gi sngi wo pen ba ya kini ki jing duna le dem yi pen ba hapo khat san sngi ne liang i ga Jaintia Student Union jiu la chi ga higher authority kam ju la yi ujor chi do cha ko na benta kani ka jing ja jo ipor le mi kani man go wi ka jing luti ya ka hok yong pai ba kamtam ki bru wadu ki wa dang dipen no khurchon pra kilo de wer chi churia la spa kilo man praspa spa churia man praspa kilo kani man ga message te jing to ni ngi emle uska trishnong yang maskan ju pol manu president yang ga JSU unit open che jing to gani ga jing ja ka jing yo yung i ka report ka complain no pai ba henry nagapor sigapor da perchangi walai pai ha yung gedilar kwa open sakhi bat wo yo de leg jong ki khmat henry monopoi ha yung gedilar da pha thau yo kho hau ye to kamwa runya churia da emle ka proof kwa open sakhi da ringi da video lane de kidur ku da choni hau ye to kami ha men sngan nagapor chikapor wa da complain yo pai ba but da penting bila hawi to wa ka district food supplier hajuai wa da ongi da bon gi pai ba ujor chi kam ga chnong wa snga bha bi chimkhia hawi to begini henry good kamte don hi tamban se i tegliang ga chnong hijui por kam ka JSU ngat unit the kudi yo kre lang waga senbei yang ke JSU but hi to por le kamada ong sketri nto do hamen sngat ha waro gichnong hapo yung ko West Jaintia Hills wachemi ik jingduna hawi to new correction tagate to man kat kam ke jing chem bat ke jing lai luti bat kerpari la igi bor ki woto pai igini wo chim khiagi bat khnang wa upai ba hi yo man hi te go yo gi yo hok ka bha ki yong ki hei to i ne liang yong ka chnong hi kau man ka te i dang phu chai bo dai yo new correction kat wan gi bor wo to pa ye gini yo new ko wan inspection gi lane wan gi de do yong ki wo yo gi pa wo check hoi to jing duna new ko hanre kamudia ay kalamine hapo khasan sngi kermeni wawan gi hapo chnong yong i wo check gi wo yogi hadu kat won tege jing duna ko hawro gi churia tangai skemo kini gi won gon woro wa da urlong gi wa pajba wo yo u kat kam ka bha go to yo nadu naga sarkar ngani to man gale ga kam personal mo kisang thu bakala bentok ke man ke kam personal waktu tak i won
ijing sekiat wato wa em ke ujor wa man da duna sekiat nuku te man ujor cedo DC dilar gi wa yo report ina wa bon de ligi chnong po Jaintia Hills da ong gi wa uniu khu wa yo gi na ga FCI mem dap u sam che gi ni gi long yung gi wa em kam yo niu khu bon sin em gi long yung gi wa em le pau kilo na ko wi ga rashon kat bon sin man duna niu khu yo de gi mdap mbiang do pentok gi da man ko kam ke jing pen subasi ye ki wo pentok gi ya ki bru go bam no khor chon te civil na liang JSU la da kilo ar kilo im do ong re wo chim ye ni benta ne ba chau thu ba i pai liet ba ko ti i wo yu ta ga jing duna man go da chapalat ite dam pan si hap chim ye ni ga issue din wa da ye chem wo deputy commissioner da i le ga assurance ya i ga JSU wo i ga direct information chaki district supply wo la inspect ki yagi wholesaler go per kam jo igi dilar hejing to wagandi ga jing duna te ile ga jing kublai yo deputy commissioner da manu wa chimkhia hani ga benta